پشتی کو جو بایدن وک سروکی نیوی امریکا هاته هلبجارتن یک جمجارتی مراق کرن پیوندین ترکیه به ناتو و یکیتی اروپاییم. پشتی هلبجارتن بایدن دیگه که برفانباری ده جوینا ناتو و ده و 11 برفانباری ده جوینا یکیتی اروپایی هیم. گلو دوان هر دو جوینین کریتیک ده جبو ترکیه چته چاواری کرن. لگوری هم پسپورین ترکیه لپیشیا ناتو و ترکیه گلک مجار هنکو وکی کشه دمینن. او به سروکاتیا بایدن دجی او کشه ده حتی هیامک درهیش سری ترکیه بیشینن. Doğu Akdeniz'de olsun, Libya'da olsun, Kıbrıs'ta olsun. Li deryaya naverast, Libya, Kıbrıs, Suriye û dimijara nêzîkbûna bi Rusyayê re NATO aciziya xwe her raberî Tirkiye dike. Her çiqas Tirkiye endameke girîng yê NATOyê ve jî ev çend salin peywendiyên navbera her du aliyan de bikêşene. Heta ku Tirkiye polîtikaya xwe ya derve û nêzîkbûna xwe ya bi Rusyayê re neguhere, di vê civînê de û bi destpêkirina serokatiya Biden de jî dê peywendiyên Tirkiye û NATO her rageş berdewam bikin. لگروی که درباره جوینه یکتی اروپایی 10 و 11 برفانباری دجی پروفسور دکتر هایدار چاکماک دبیجم ترکیه همان کشین به ناتوی را به یکتی اروپایی را جدشی لیج بو گماریان ناتو و یکتی اروپایی دیبند دست پیکرنا سروکاتیا بایدن بن. Özellikle Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda bu taybeti yekitiya Avrupa'yı dimijarên derya Navarast û Kafkasyayê de ji kiryarên Tirkiyeyê neraziye û heger gemaru bên karîgerkirin jî dê bi saya Fransa û Yewnanistanê li ser van mijaran gemaru bên karîgerkirin. Lêbelê ez bawer nakim di civîna NATO û yekitiya Avrupayê de biryara gemaruan bêdayîn. Her du rêxistin jî dê li benda destpêkirina serokatiya Biden bin û dê NATO, yekitiya Avrupa û Amerika bi hev re li dijî Tirkiye biryarekê bidin. هر وان نونری یکتی اروپایی پولیتیکاین اولهی و کاروبارین در و جوسف بورل جیم هفته بوری دیار کرکو تعلق کردن دم گمارین بوسر ترکیه دمه برفانباری دا بداوی دبم. و پارلمنتوی اروپایی بانک یکتی اروپایی کربو کو گمارین گرام بوسر ترکیه بین کاریگر کرن. اونها چاول انجام انجوینا ناتو و یکتی اروپایینم. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara. Figé, bloqué, immobilisé par son point de vue de